Ner malaken yam jo banling gwas me bala kwi wok tenen yen kan yal gwas money ok tini ka yok ok ti wacha lat tenetin kon tintere wich ka yuntu state no e ko ok sha page ngwan ti jen kama yom chinere konte te kama yom mala mayom authorities and then chicken ok to chicken nang chicken kanong jang tinte ka tush county ban mandale rode do badan en loy ko joko je which ka yuntu state ka ok sha kan doro mo mishal ka mo tush county and etin konte la ngane wari banjeling do badan wa ka je ki wa recover ka je report mene akan konwe niam en wala sheng jandang ro dio ko pay baro ron kin dang ro jandang ro bakal bane lat ko dente bane ka linga gwa ko do dande kon ka linga jam ni jiram mi jidit gwa sme kun waro 90 channel ko jenyo aneti ko ken anda mandun shankos nyamle nung roashni ki report gwa sme ka tin kon lat ko rodien re doaran kon wari amentin kon to gre wich ka South Sudan kelio chan jo me chan jeling na me gore rach ki gore bran berod palpinten no commissioner Dumayom County with Shale Major General John Bol Mayak ke jelat wajen chok to shop ke jendang baro ok jendang baro che Bol Mayak ketup che ka kam gwandien ram dana to ok shop ke jen baro de to jang ka Warab State Katush County chala duno kanok ti kok ti shaw kwal kan wani ati jen kama yom county ka shanga wal ngwan ka pay baro ronkin dangro wi jen dangro wida bakel chala do shaw ti cha ka kwal ke cha ka pe ka ok share ti ngwani wori wa ka kore chi mayom county authorities kenet kontila jukumen winimi wachu kanok to ju kan nyok mu kan ga kan kan wanen wori ka shanga wal diech ana ka pay baro ronkin dangro wi jen dangro bakel si commissioner dung mayom county Major General John Bol Mayak shela do nene jani charen mat kel kanetin kontila jiwech ano kemwani kanidit ka chika taga calibration michigan latin okay kum mente ka Warab State la kum jani eno chinei hokun chinei ka jek chinei ka kan kanete kone shaka kan kan ngane wori si commissioner shela do nene jani en kuma shi kuma nware karodi ne kuma dan kondial ka shi kuma jana karodi en bani ku yimo mite ka reg mu chalat ke chitwo la gorno binetin konti la jidore bade ling ba mite ka ngwanti jere duara kon werga kan yinkuni kan okan gorje no michine ka jek ba kalo ye ka yen bo michi ngane kun ba shiga jen shiga we dorn wari aka ga pe gorje bano yene ko la jang batin tere wicin gini mi bo bi aka to bi aka lo jikken ko jawo dan ci lat gwata mene kwara konti ga yundi state wana mo laken kan jurin committee kering machala dan wanen wer bikan ok ten chakana ken bikan kalo jog ba lo jang gwa da nan no ngaketen ko kani en kume chi kumen wer karwade ajen millet government of unity state let kan long on ko batin lane de kon la ok la ka kwal ke ken ba ga dil kap chon ko chikan ok chikan ga bakwal chikala do nene en kon kumen ante ga mayom county binay ngut kamile ne ko binay rikin kontin to hu kam yin kon kam kuma Warab State kene kuma te kama yom na mute garin mu ciro da la binay ngut kamile ne kel ka jodan kelat gwasmen ci ramdana General Bol ke commissioner cela do wodi ci ne maneko ci ne ko moch kadir ko ci ko ki kan okan no dor janin winimi ci mayom county commissioner cela do joje no nene jene cha goro betika man me bi yang be jokan ka kan wani jani ke be jokan no ka warab ka jodan kelat gwasmen kan kan criminal activity entity la ka ba shonga tet midina ko corporation ke de kum dangro tiken kalwang mubi kone ko koninten pay wodi oje ci kon dialinga no kapanye jar no chaok chako kandi oje shaling wa kanong nwere ka ngwan nwere te konte wa mak no ka shune di chowol baro yu lu tenere kurmo me chi ngane jani chi gejeni kan nok nwere kan go kan ka shwa ga nangok bane an wena mani
ne dang wal baro te chi liu ne dang waro ka jang ne dang diech ka nuari ka jiba dang baro ka ne ti kon tila ngene nuari gwa dan ti ko ti tokten chwala do ne me dur du no te le wok ti chaw lo jok bara na ka jeri polling kon ma gwas me wa ti jen baro cha ko recover ko chi ngan nuari ka no kan go kan se men cha ling gwa me man nuaru kan ka jen changa wal ngwan no ka pai baro ka chang wal di jin gwa mo ka pai baro chwa ro chwa nyom wa lo jok anetin kontin la mayom county authority ke ju kuma tin ten winami ko gi ken no mar mayom county ken warab state chede je ka kwi gok to wa kwaleka ka korom shi commissioner dung mayom county cha ok ga lo jogone no chene de konin ten winami ka tush county ga jogo no de yen border de yen security de yen jaga jarung ko shine den konti la criminal ko chicken dia be kuch ka shine den konti la criminal ko be chicken dia we kuchimi ka jo dan kala gwas me kan de ka security corporation ko de border de protect gwa de shine den konti la nwerte de ka mayom chila kwar mi chicken ngaji do shi ko ti jen baro yi gan nyoko mu kan gre ka ba kan ne ko la ngane te cha ko page wa chi gwan wo ki kan la ler gwan wo ko mo shwala dor janga gwek wud janga wan wena mo mi cha jugo no jinni cha ko cha ka recover ke cha ga je ka wachi lo de tet chene de kon la kwar ka mayom kanti cha ga la teslo ke jen report an shibin ka je dan ka kwar chuo ko chuo ga je shi ka commissioner general bull chi kan la telo je lon ka ya kana no mo kwar mo gwa but chana mun te je no ne eno ba ko kan dor jani ka ba ko nyo wa nung don weri ti ko ngori am kan jang ba ko lo joga jang wala la pal ka tin ko je jo jen tamna kan weri la ngo la ka lu jogo chu jang chi kan ngo chi kan ka lu jogo chen chi ngo kan ko kan ko jen dana le rode so right out reality ke mu de ke question lat Canadian ko mishi ne ko to ma yom chicken ka would nyom lo kan ka jok yes de laro mo gwalong of course and cattle related issues the team la mo kan arik to wan ngai konen ko mi ko ye to mi ngan wari je la to kan kan binimi de ne de chala de ne la jang bu de ki chuch de kan ne ken ba de kan ga jag de kan ok de kan nyom kan wara bane but ko to la ga ya lo ka jo wala cha ga lo ka jok so right now chi mayom kan chi kan nyu da no kan ite no mal no ga jino de mal de tin no ka jang ka warab no kan bi mal bi tin wala chi kan no ko kor me chang me cha ngong me cha ka lel me cha ok cha ko kan ka panyi jar tel me cha ling ke kwide en yo dong te ke mi le rode and don't chow chow logic tell do ban mere ka la boss ken yam so ne me e jana no gore de nya ga kon kel so ni siang mere ka lo jena ko jo ken la mala boss ka mal ken yam ka ken ten ko la mala na ken siang ba ka mal dan te lo den anyway mu gwa che je ka no de na ta mal no any ala fair ken ideal queen dangro no janga men nuri min nok nuer no kan mal men jang bo kan nong mal ko mu jang ti ken bu control la ngene ken la ok ken ya ken ke cha ga bu push de ni SSPDF no we ana kan wer ko do be dan ko ngaje ne me chi kir mi adi che me chal ke no de me ji de ga kabre wi ni mi no mi kan le kan politicize ke kan na la political motivated ma tele de na de ke chen but mal che de ku kel mal da la both side ko go je lo no nuer de ka mo correct by the way so no more to my go re ala ka mo go anyway thank you jen information an go de nyaga ye kel ban yo je kel rodin